بله تماشاوارین هجا می دیسا و گرن گل میوان خو بریز آراست شما بر پرسه نوند راکاندنه یا پارتیا کسکا دموکرات بریز جمع اگر هندنگ مدبیسن هر امجوه پرسه و دست پی بکن من دخواست و یکیش تا ناس بکم وک کمیته و بریار دابو کو یعنی نزیکا سیاست دلگی دوی کنفرانس دا جه خو بگیرن لوک روزموان جی بقاسی ایرو که مشوپان دی هجمار گلکیش وها زیده تر بو ام دکارن ناس بکن گلو بگیشتی تقریبا در دورا چند دلگی دا اوی کنفرانس دیروکی دا جه خو گرتن بشتار بون بله دست بک دما و حمو بینر و حسکرین روجاوا تی بی خوش به دست بک پیروز به روجا دیروکی روجا کریزی و هلوستا کردی روجاوای کردستان گوی رو حمو علیم کردستان تیده حاضر بون گو روجا که هزار سالا بروجا بکیلیا جبو بی روجه گل کرد وک خونک بو خیالک بو گرندی روجا کوسا كردي ويك آلي تيدا هالوسطى ويك بن وبحسكري بهفرة هالوسطى خوا ديار بكن شخوا أوغو راسته دسبك سيسد دلقبون لجبر داخوازين آليين بارتي كسايتين سربخوا تبقرين جنان جوانان سازين جو تبلي کنفرانسی بون هدی خوستکن گو تبلیبون دلگیان زیاده تر ببین او جیجالی کمیته آمدکار گو افدمه که راستی کده که پیروز ده که گو تا گو کنفرانسه که وسا سرکفتی در باز بو راستی هجمار گهاشت 400 و پنجی دلگی بو تبلی کنفرانسی بون هم او کسی گو تبلی بونجیش و وجی شوپاند کسی گو جالین سیاسی پارتیان سیاسی نونرین پارتیان شاندین گوش در وهاتن نونرین تبگرین جلان اولدار هنرمند روشنبیر هجمارک مزنجی راستی با گلکی اوجی بله رزدار گلکی باشه و همجی سازی را هات حاضر بون او جی راستی هجماره که پرمزن بو گوچاوا شوپاندن ایرو همو دزگه سازی بله گلکی باشه برز شما بدستور تبع از خازم و پرسجی بپرسم گلکی باشه تو بگمان تبعثت چند خالین گلکی گرین کرن اگر تو دنگ مدبیسی پشتی اف کنفرانس هات ساسکرین ایدی مروف دکاره و ها ببیجه تمام او کشو و ده همان دمه دا ناکوکین بره یین کودنا و پارتین سیاسی ده هبون ایدی جهوله هاتن را کرن ایدی تو کشه نمانه؟ قارن بیجم راسته ناکوکی نمان ایدی آنا بو وقتا کار جبر آنا و کمیته ورن آوا کرن یک جه کمیته سرکه گو ده انجام نامه کنفرانسا کردیه گویی رو هاتل دارخستن یک جه گوشانده یک ور آوا کرن هم به حکومت شامیره هم به کسین پیوندی داره به هیز ناونه تویره او ام بیجن شانده هف بش جالین کردی گو دوزا مافی کرد بکن و همجی دستکفتین کردی گو شورشا روجاوای کردستانی هات دستخستن یعنی از خوازم بالی بکشینم سر ایرو لباجار قامشتو گو کنفرانسا که وها هاتل دارخستن و کسایتن گوته ده حاضر بون نخو چقاس روجاوای کردستانی گنجاوه چقا اولهیاوی سرکفتیه یعنی دما مدید راستی کسی گو پاراسن اف کنفرانس کدا و پیروزه ام بجنا خور برواتوینن سپاسیا واتکن گو ایرو کنفرانس سرکست تی درباس بو بیپرز گریک اوجی بسایا هم جانگورین آزادی گو هشتن گروج آوا اولا بمینه بروجان دماغو داعش ایریشی روجاوای کردستانی که دماغو باشه درس آراست شما چبن دماغو ایریش کرن او جانگورین آزادی گوچاوا بخوینا خطا پاراستن دانین و شربان آزادی گوچاوا پاراستن ایرو کنفرانس باشه درس لدارخستن ایدی آنا بو وقتا کار باشه همو کمیته که ملوفو تبگری باشه گلکی باشه برس آراست جمعه دیسا به دستور تبع از دکارم و یکی جی ناس بکم او شانده یا هبش کو بیت اساس کرن چه بریار هاتیه داین او شانده کنگی ده وار اساس کرن و چند اندامان
پێک وەرە و ji bo parastina mafê gelê Kurd di destûra dahatî ya Sûriyê de hûn ê daxwaza çi bikin? Yani îro biryar hat estendin got komîte were ava kirin. Êdî rojê pêş de di demek nêz de xwe di encamnameyê jî wedî di zûtirîn dem de deman bê zûtirîn dem de êdî kêlî kêlî çi qas wext dire ne ji bercewendiyê Kurdarê ye ji ber ana em pêvajoyeke dîrokî de dixwaz dimin pêvajoyeke Sûrî de roj bi roj tiştên guhertin ji ber wilo niha tenê biryar hat estendin got komîte were ava kirin ew komîte jî wê rojên pêş de wê were ragihandin û ji hemû saziyên ragihandinê were pêşkêşkirin hem endamên gotê de hazir bin û hem jî çend kes wê tê de bin lê ew konferansa got hat darxistin wê kesayetên ji wê konferansê wê şandeyek hevbeş Kurdî çê bibe doza mafê Kurd bike û hem jî çi destkeftiyên Kurdî Kurdistanî di Rojavayê Kurdistanê de got hate destxistin were parastin û hem jî di destûra nû ya Sûrî de gereke sogerkirina mafên Kurd were tekezkirin û êdî wir de were tespîtkirin û were ragihandin got mafê Kurd di destûra Sûrî de ya nû de û di pêvajoya nû ya Sûrî de hebe. Ez xwazim tiştekî dijî zêde bikim. Bi kurtasî eger bi destûra te de birêz jî beşek bû ji banga dîrokî banga aşîtiyê yarê ber Abdullah Öcalan bû dema got banga aşîtiyê kir dema got banga dîrokiyê wexta hate eşkerkirin îro encamek ji wê encamê bû îro got Kurd bi hev re yek helwestî û yek rêzî got hate eşkerekirin û mizgîniyek dan gelên Kurdistanî got êdî Kurd bûne yek êdî wê bibin yek helwest bijêzeke hevbeş û hem bi yeknerîn got garibin mafê Kurd biparêzin û hem jî tespît bikin di hemû holên navnetewî de di cîhanê be li ku derê be êdî Kurd Rojavayê Kurdistanê de hûn yeknerîn yek rêzî yek helwest. Başa gelek spas bû birêz Aras Cuma berpirsê ragihandina Partiya Keska Demokratîk ji Qamişlo li gel me bûye. Gelek spas bû.